Kako je Dobrica Ćosić pisao o Miloševićevoj krađi izbora. U svojoj knjizi U tuđem veku Ćosić o izborima 24. septembra 2000. godine piše: Prekjuče su održani izbori. Pobedili su Vojislav Koštunica i demokratska opozicija Srbije. Poraženi su katastrofalno Šešeljevi radikali i Vukova stranka. Sve velike gradove u Srbiji osvojila je opozicija. Misleći politički, narod Srbije najzad je porazio svog diktatora. Uprkos svemu, večeras je izborna komisija falsifikovala izborne rezultate za predsjednika i najavila drugi izborni krug. Kriminogeni, magbetovski čin Slobodana Miloševića protiv vlastitog naroda. Jebite se 90. i vaša priča je gotova i da Bog da se nikad ne sete svih ovih protuva i skotova.